Tugeze mu isi yo gukoresha umutwe kurusha gukoresha imbaraga. Si amahirwe abonwa na benshi ku isi, aho usanga umuntu ari umuhanga bikiyongeraho gukundwa ndetse akamamara, benshi bakifuza kugera ikirenge mu cye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mwami w'ibyegeranyo mu Rwanda. Ubyange cyangwa ubyemere, ni umwami w'ibyegeranyo, ni umuhanga, arashoboye kandi arakunzwe. Uwo nta wundi ni Ismail Mwanafunzi, ndetse ni documentary king. Uyu mugabo Ismail Mwanafunzi ubundi ni muntu ki? Byaje bite kugira ngo akundwe bigeze kuri uru rwego abantu benshi bamwibonemo? Ntujye kurura ibiti tukuzaniye amakuru. Nge ndisha inshuti, kanda subscribe niba utarayikanda, ubundi tugendane. Nabikubwiye, ni umwami w'ibyegeranyo, documentary king. Miliyoni nyinshi z'abantu mu mijyi no mu byaro baba bategereje isaha ya 2:30 za buri ku cyumweru mu gitondo, aho bakurikirana ikiganiro cya Waruzi ko kuri Radio Rwanda mu ijwi ry'umwami w'ibyegeranyo Ismail Mwanafunzi. Iyo wubatse izina wararyubatse, niyo utaraza baragutegereza. Uyu mugabo w'ikirangirire mu gukora ibyegeranyo bya gihanga yavukiye mu karere ka Kamonyi, ari naho yize amashuri abanza. Amashuri yisumbuye yayize mu rwunge rw'amashuri rwa Kansi mu ishami ry'indimi n'ubuvanganzo Lettre. Yaje gukomereza muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho. Ubusanzwe umugabo bivuga ko yari n'umuhanga mu ishuri no mu masomo ye. Azi kuvuga neza Igifaransa, Igiswahili, Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda nk'ururimi kavukire. Ismail Mwanafunzi yatangiye umwuga w'itangazamakuru kuri Radio Salus avuga amakuru mu rurimi rw'Igifaransa. We anavuga kazi cyane. Nyuma yaje gukora kuri Radio Contact FM akora ikiganiro cyitwa Dunia Yetu. Kubera ubuhanga bwe yaje kubengukwa na Radio Isango Star, ajya gukoraho ikiganiro cyitwa Sobanukirwa. Mu gukomeza kugaragaza ubuhanga bwe n'ubukaka ndetse n'ubushongore, yaje kubengukwa n'ikindi gitangazamakuru cy'igihugu cyitwa RBA, Radio Rwanda, Radio Mère, ari nayo uyu munsi ariho kwiserezaho imihigo yo kugira igikundiro mu banyarwanda benshi ndetse no hanze yacyo. Ismail Mwanafunzi ubusanzwe ntabwo akunda kwigaragaza kuri za social media n'imbere ya za kamera. Kubona video ye n'ifoto ye biragoye rwose, ntabwo abikunda. Benshi muri twe nta nubwo tuzi isura ye uretse kuba tumwumva kenshi. Mu mwaka wa 2019 hateguwe ibirori byo guhemba umunyamakuru w'umwaka wahize abandi, maze hatorwa Ismail Mwanafunzi. Icyo gihe uyu mugabo ntiyari ahari. Igitangaje ntiyanigeze ahagera, ahubwo igihembo cye yagishyikirijwe mu bundi buryo. Bimwe mu byo umugabo Mwanafunzi akunda harimo gusoma cyane ibitabo bitandukanye, ari nayo soko y'ibyegeranyo atanga. Mu mikino akunda umukino wa basketball. Ismail Mwanafunzi ubundi arubatse, yakoze ubukwe ku itariki ya 7/7/2023 abukorana na Mahoro Claudine wamenyekanye nk'umunyamakuru kuri radio TV10. Ubukwe bwabo bwabereye mu karere ka Huye. Ngaye nguko nguwo umwami w'ibyegeranyo mukundi Ismail Mwanafunzi. Kanda subscribe niba utarayikanda, ukande share, hanyuma hasoze no kuduha comment. Twabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.